Kelvin Kariankei Kakenya kod Joanna Chepkurui emanobedo joloch eng'wech mara Chep Saita across country manotimore kawuono e county Nandi. Kakenya notieko gi dakika 25 nyerere 20 moloyo osimbo mar chuo mar kilomita 8. E thuolo mar ariyo ne en jang'wech Emmanuel Kipchirchir. Korka jok mamine Chepchirchir emanoloyo gi dakika 21 nyiriri 34 motelo ne Masi Kirwa kod Fancy Chepkorir manotieko e thuolo mar ariyo gi mar adek kaluore kamano. Jong'wech maromo 41 mawuok e pinje maoko bende noyuoro e tukego. Nashukuru Mungu kwa kuwa nimekuwa na mara la kwanza. Nashukuru. Mambo ya riadha ilikuwa imechukuliwa kwa msaa. Sasa imepatiwa ile kipaumbele na serikali. Na mimi nashukuru kuona kwamba tunakuza talents katika sehemu hii na sehemu zingine ya kimataifa. Na mimi nashukuru kwamba leo furaha yangu kubwa ni kwamba wewe umeona umati huu umesiti. Hata askari tulikuwa tumekusudiwa, hata uwezi pata askari. Sasa security raia wanapeana wenyewe. Athletics is without doubt the #1 marketing center and arena for our country. This Chep Saita being the gold level cross country, we are going to have a very big and huge event going forward into the next future of our nation.